na yade no mu owerem sanso ana owura bi ono eye doctor waje doctor wo ehumasuamu mu asemo ka che mampani na adoda nkwa kufuado ni na ne so se mampani ya haw ni na no eno ane na adoda nkwa kufuado Atefa Senior High Technical School awofo bi aye nyame so ade apade o ma ye ne ehu papa chenwa so ne nsempewa no ekura me akwakoye fiada ti Freaky Frankie Friday betiasi anigidie nsemu na anigidie nsemu na Ghana ni bia nyame na doma kopie abrochirima mu US na honom no abɔ ne bra gini din chese oba kura na omanfo otumi ka behwe no nanso krachi se enyoma wo US ni bebre bi honom a enno no konti opanwuma bi na Ghana ena oba be yisa anyoma na afiri eden a yede ba sanso ana sese futuo afri gospel nyum tuni hwa ama nyina so mo kwatale nkofo aku ho na emom ade bi honom a ni kwaso wo moye eni gidie nsemu nsemfo fra bete ene se ma tankuma eni kodwo kansan lewe ho nsema na anu ada esori yeyi ejiremu aba abusia ma yamfa asedama Jubilee Hospital wonom eboa asoyasen ena afi nso se opepre kwato a yebema obi ato open ma akoma kwa aduonum ekwa no sheki yebema obi ato dodo di achi o Facebook live hwa Ahenkan 93.3 FM adwenche no maninsu yebekenkan di amount anase 0533898915 text message ena WhatsApp enonso yebekenkan fenchim adi amount nanse na yebetiasi ensem nimu no information centers buru aduonum kwa duosia ebi wobono mantemu asantimantem na dodo na ewo epoe mantemu akase ni de eni nhuam nti womo fan live kanyame information center ewo achim ache krom David ba ewo kodokumi osono information center wesem yani da so na urade okrobo ase de Yesu tumi ye ewo achim jaha aguna twafo information center achim abenase peace ewo batebi eno se ewo information center achim anyina se eyadom ewo akeka no krobo Tokuya Information Center wachim odumase Chidom Information Center wachim adubiase Som nyame Information Center wachirimenken na napia ewo nyankomase Dai Kingdom kam ewa police evo ochinanti ewa achimu ya osewru God Day wachim ayebo afuko sam ewa achiase God First ewa achim betna se urade na ayi wachima preku Dimpa Information Center wachim asene adwempa ewo jinankwa Jama North Bono Mantemu nyame nsa wom Information Center ewa achim nyankomase adumara kwa ewa achim botwe achim okumanin aboabo eyekro wom samrane ene abonhwa wom so abie baakumu a edam yopo ewo honma wom so fa kase live anwumre yi asomfo eyeme kwaku anin kusi buadumene afia ampofo wa afe Ghana de semamba jibre na yendo nsem no mu asukose Ahenkan FM ukopiemu ewo esika doketan abato mpeso no ewo atoi mantamu a wura baako a wa press wo bekwa akogire mrahye bedwemu National Democratic Congress NDC amanyokuo ni dimu eye Professor Grace Ayensu Dankwa wode nsem bia tudwo ya wachechira so na nado Dankwa kufuado apampam sepe na samu a wo Kenya dan sai yeti krom hanom enamrahye bedwemfo atinti mumra ya emra no ebebo subanbo ni bi achi emra no eba betu ema ne ma wade ato atwere baabi mema ne mema awade ato atwere baabi ya wo nyina agi atum ye na nka ya siesie emra ne ye ne ya shepu no amema ne hebese amema no baba eboso na nka ya ma emra yi atete na ni achi kaba atwiri makeup na gya yesiesie no fine de akomana na ado Dankwa akufuado ya bode sini wie ya apado show boy se hwe munim na mu de sima ka tia ni asamaranko mu matia mra na leta na Dankwa akufuado atena ikesemfo chwofo pani de ba ya no Rade Nyankopon we eno na chese ahye wo wura yi ba mi ya na chese ohu de onya no hokra na leta ni mu nsem se twero ma fa Human Rights Sexual Bill na ansi ho womu disi wanu mpe wamatomra esa ne say akasa yi enkwofo bi ade sa bill no akọ Supreme Court ni womu de tabuna to so adu nti womu kaso bu pagya kura no enye ye mu pagya mpagya mra no ma ho kwaso bu mpagya
enanti amfa mfiri baabi omote amfa mbra na nada kwaku for Dr. Kasiebo no nti nyaade ya se onanado wo ba so sokra mo fa nkrata bi amba na san kwamo we tintintin a wadi adi a wate ate ya eno na Professor Grace ayensu dan kwa kire se na nada dan kwaku for do anya niye baako sei sapa sabra shebedwafo atena sepatintimra ati ahesu atempenten kwa bompempen na yede ade na ba wosema yemfamba na de kama yemfamra mpo na kasa mensan wa wosema yemfamba de se de benti Professor Grace sanso to anen samso bio ya ne wo chem se na nada dan kwa kufu ado de wo ye no as wo etititi won peso bi bebo ne chem so na ne chem so a won peso bi bebo no ha adwen papa wasi na nada dan kwa kufu de ho hina ne ho otro na wadua bo so papa esa ne se ba bia ntokwa nie no eho ene wo prea sa ntokwa ahade ntokwa mfirimbra ewo abra ka ntokwa se wo mpe ho no na nada kwa kufu ado be ya na ka se bwe kani hwe he eni hwe de hwe ya se bill nie ya de ba mensan kawe asem bi wom na de ntina asema ya famba eho no wo mo hye dante ase titu ne andisifo no wo mo nte ase kra ejas wo ye no ho chenchene atwan akokoti mensem ondwudwu na beti kakro peso wo ya mentokwasi krom ha ewo sa anti LGBT bill no ho ewo abra asem ke wo se kebetimi aka ni Nicodemusly enti also want ase kra no se wo ko science mu ani enuro mu a yade bi wo ho no mu asa yade no opa fa awonyo kano opa fa hwa kano opa ya ne dan apetampe omintimrim ne wosia na yade ni diri de ono abebo tie wasum. So what is a president up to? Refusing the transmission to something. He's super troublesome and always looking for a fight. In medicine, we call it the Napoleonic syndrome. He has a Napoleonic syndrome. Always has to make a point. He always has to be the loudest person in the room. He always has to have the one with the more pomp and circumstance. Everything he does, he has to do it extra. He's not above the legislature. He's not above the Speaker of Parliament. He needs to accept the transmission by the Constitution. The President is not above the Constitution of Ghana. Nipa wuti ni kan ukopiemu awa sikadu ketan abatomba so no ewa atoemantemu awo jiremu apriase wo be jiremu akwamna shebedwam ewo National Democratic Congress NDC amanyokuo ni dimu Professor Grace ayensu dankwa ensem kro ya honam so ama Dr. Benjamin Ochre Ankra oye governance lecturer ewo Central University ono so chese Ghana the mampani His Excellency Nanado Dankwa Gufuado Ghana for eye nina no bibia chepefe se mampani Nanado Ghana bra ye bra imprempren ye ho a achiri ye imprempren ade so abesi so no ono ane Nanado ane ye hawo Nanado ane ye hawo sense onti ase die ntia boni guma odo bebre boni ukobokro no ne do koto a ye wo mre no bedi nyonyo se ukobọ adwama na adwamanfo ne do court enu bedi nyonyo ache bia nipa no mfiu wakofo bi mpena anobi yire na so mfiu a ebi ono na mfiu o ma kwanse ye de ope na se brebre oshidede abre ni nana konka sabro adwamede yu kasamiu ukofo bi de ono anya boto na do court se hwim Ghana mra ho a enu bedi nyonyo obi ko wi aponchi bode banku ye wo mra ukoko tanu bedi nyonyo ukobrim obi agina de a ye wo mra enu bedi nyonyo na onti ase de ntia boni ba ko anu so ye oba ne oba wo mo da bema ne bema wo mo da a bible mpa ye mpa ye Kristo manya ye kenkan babro da ne ye nti wo mu da se Yesu Kristo bai obeye campaign se oba ne oba mo na ne honma ne Yesu aba Israel for and bema na oba na mu hyiahyiam munim se menyankopon no okisa ifitina komunya sa oba ni oba na bema ne bema Yesu Kristo ba ye be nante ye anti so kasa asemu eda entonim de nti ade we ya bagana enkofo ye sade we
na emnashep jefefo bi ehunu saade we se ebetumi ha Ghana da achinti womo asore e de bill akoto emnashep jefie se yenji ntum na nkomrem na yentumi nyina so ntwe sa nkrofo ya so na mampani e de abetu anim a o bo life wo ho mampani na se boni we osuso so anaza sen womo nte ase entosi mprempren de ekoso a twetwe ma sa emnashep jefie no ebe ha Ghana mpuntuo ne yenkanka onoma bi ho entini ni nanso firi nanado ntinanado ena ye ha mpremprenti obi abosubo bi a yemfa yensa tia enche mampani na adodankwa akufu adoso Dr. Benjamin Ochre Ankra kasa okasa tia de mampani eye efa anti LGBTQ+ be hono yentie President Kufuor Oba Ghana Wayebi. But at this point, he's Ghana's problem. He's Ghana's problem. He is the problem. President Tumunchinipi. Yashishemra aede eye juma and edi di juma omaemu. Enkanka Parliament pena omaina manu tumi se onfanshishemra. Washishe wi ayamfamra. Yenya amfamra na man. Oh, what to me koma Parliament say warning no say debe you. Say mo pese mo declare bi ba mamu mfamba. He is the problem. The president of Ghana is the problem. Niamani pi oni eni pi ekeka kofa akon. Say enkedu ba bimpa manka enye din say obi waka say asumasi ehun nia ogina de ende wire man. Oh, I'm not comfortable. His actions beyond justified. And say enka president ye ni oye no. Parliament omudi kan mo so ko ka kire president say ya te say wo the names bi ba say one nominating for nti but enfa ma ye nya ready say beji. Ko be kan say e levy e wo court a ye nya ma ruling no. Yade omomra na ba na sada na osan ye sada na emse no wo otigate na no kora twen yade ba na osan ye we die ye ma ruling o say the same person na asem wo court I say wo be san wo de we die o say mamo mfamma don't bring it skik arkiye onipa amuti so ka say ye Dr. Benjamin Ochre Ankra or ye governance lecturer e was Central University nene enono Jankwa ya ni mwana ukwapiemu awo atefa Senior High Technical School awachemu da Brem Central Municipal Assembly mu a ene awofuo kuo Parent Association wonum akeko won sase ene chese monodex bi adegu classroom su esua de esua science esua biology esua chemistry esua general art ne de ka ho no Omato sabo no dexi mako ohanan 400 ama suku no omuwi amosehwe ya dibi beka ho na aboa ma homasua nsam agya na so braninti ani a plastic chairs ahodro no so yedigu assembly hall kwadare be entertainment wono be enhyiamudie bia assembly hall wo mo kontia no so omato plastic chairs 1200 ya wo mo de akwagu mu foforo nkwa sa achirachirafo nhwe wo mu nyusu se de be ya omoma ho be ha wo mo na za chachirafo no aso benya ho me kakra na wonom ede akire ade enso honom wa o asukufo ekosuku ewo eye Atefa Senior High Technical School omahofo wo mo se wo mo sansu asi eye baby a ema adwonso ha adwonso dan eno nso ya siri kakra no so mienu o wo matwa humamu ten se asuafo e wo honom no enko na wo mko so nchim na timi aboa ma wo ma ayosem wo nso no agina brane se wanhwe ye a wo betimi de jonso asha ho na akwa yade wo ba ayom eno ntinti no wonom ahwe asi na yese ne fe ne sade emutatrata sitia ne nyasam ketwa baafrum baako no ene ebetimi afa eye asuanfo be ye aduonum 50 ehonso ye dware ho no ka ho ye bibia baafrum o so be so nche me ko so nche ma ba ni nyina da ebetimi aja wo ho chase kama ka wo ko asase so wa wani tuase ye dware bom enti wo masini kakra se ne be ye beboa ma ahunidie nsam wo ba akojira twitwiri motuom kama ayi ni baby ayi jini baby akama dware kama di akowi akosra ba no sa personal hygiene nsam wo kra no ewie mu die konkan onti tehwa bia anu nti no ose wonom ebetoa so atoa aya buroso ema tese suku no so ho ahehan no na wo mu wie ya pen wo mo kire sesese kura no awofo no afasi wo mo so a
wonom ehwe so obubesi atichafo bonguro baabi atrechefo nso di wo muti beto eno so gusu ya ekwoso dikadikadika enche bia wonom behwe no matwa humam na timi aboa as wo ba ya kwaji oba wade ne asi we kura de nsam we anioma ne doso awofo na sanso asi sama heart yo sama heart no ubankwa asase da obompa ya no onyi no nko ukwa kwasra ne ya obaabi ya tena talanku atwa nkwada no sama heart sa ne ya frɛ no eno so wo masi ni kama se awofo bi frifie ba bahwe ne ba wonwura dormitory hudru wonwura classroom sa da ya mehwe ba wotra sama heart ne watwe ne ba no nti sama heart so wo masi ni fan se enwie mu die na adwumadie hodro ekoso school ni mu no so no enkoso tote na abra Ahenkan Kasiebo ene chotrofo pani de ma eye awofo nkabom koi ekasa owura Steven Asare pepra wodi tudwa ya no okyerem se awofo botai nyina dade wo mu ye nyina nya sesebi yo wo ho na adwo se kokobia kokọ ana musika bi eni dwumadi no wo de ye dabi wonsom ni nipa ene wo manso na ba suku ho nti wo mtimi keka komo ensa shadam ni fam kase na aban mwa ene we de se ya ban yo dabi eba ne sape o man kyekere na be ye den pa ompese mpuntu okwaso nti ene wonom nyina aka o madwea ba kyiri mu a wo mu yom kakra teku sempoa pondu sidi eboa se nioma enkoda nimo na wose wo mu buta kese pa ne se double track system bi na aba no enkoda no so green ya so yellow ni ya so red no saade ya na be free ho no nti wo mu so eya se aba no se akadia bi na wonya no nti nkwada no press no wo mu so ne ya press so double track na omo so kakra na betimi aboa masuku no afe wanya nantu agina so na sa double track no tintontan watwam. You see, bebre no say ye de empanidie e de manwa. E so wo hwe ne a ehia wo manfo. Nti yen bai na bebre ni hu say school no elake. Nyini nyina na betimi asolve. But the pressing ones say hu say e bai ni manimu ya e betimi aboa na adesua ene adekere etimi akoso no. Eno na ene ye da na di adekere no. Ye hu say ye ba PTA meeting na say awofo besra omoma. Bon so mtetetete enuase etetete classroom. Eto ka na areho say awofo bi ne ba tiduase didi abehu ana anoma na waja ne nan de agu omaduane mu. Na so waja nan ede agu o matare mu enti e ba na first adwuma ye ne se ye besi sama hat ede ama school no if you on ye call eye yen assembly hall first na ka ye be PTA meeting a je se nkwala ne soa tables and desks ede kosoro ho no mo te na ofo kan se akwala bia se oba first year na fa plastic chair no ba ko e fa bra a ofo so jitu mu e wa sopa mu ene se o hwa ye over 1002 eye plastic chairs eno free ho no mo a ye ba eye ye battles ha misin to hwa old battles e wo ha no na death trap enti hu se hu behia se esi battles ede momo a ye ma no ebetimi adware wo mu no mo ho atom no mo nya omasomdue eno se ene se battles ya ene ye hu project na dos bebre ye wo teachers bangalo eno so yesi ente kwan bia so befa school no be stabilize ya teacher fo no benya na mo mu hia na etimi single track no mo ho atom no eno ye PTA fo mpani fo wa ha misin ye ni so di hu apese ye Ria ni pauti ni nke omani swadi hunu ni ya papa so pa wo ye general secretary Edema Parent Association ya wonu mo Atefa Senior High School ya no ewo ya mpatem technical school mpoa ya owura Steven Asare pepra na penia wonu enetua Atefa Senior High Technical School Aztec anwo ewo ya mpatem ha say headmaster Francis Kumsen Banks owura Francis Kumsen Banks Ono nso de osebo ani gie eje nioma ni nyina dabda wo mu ase papa bone sam hia de ma wo se nya wofo bia na benya sa ni so de hu beko suku bi mu pa wofo wono no wa ba PTA meeting kro busa na pa no manche bi ela wa manje bi pa ela wa ya bet na han ma ya nkwasa pan se de ka prepa beko suku ni mo otwa wanya enti so manya sani swadi hunu we no nyame nhira wo papa so wo mabehwe na emom desk no omo de 400 na abade omo botai ne senko mbenya desk mako 1200 enti we dia Oliver Twist de bia wosra foforo nti headmaster hedi ose
so obeko obi so akoma mombra tefa ho na mombra wa mo desk ya suyanfo tena susua de bia ni so betimi abo ma double track ne tinton tan ya pe blade atwam meni aje na mum dudu aye hwehwe no ensun ye na nke hia 1200 yama me 400 aka 800 menya 800 na yebekọ afefufu no ye new academic year no metumi akwa single track se kwa class a bo hu de moframan obre nipa beenu na wote egwakorodo na se wayembaza wa bahwe obi onkodo so opera de obetena egwanodo kontuma ntena de yi so ma teacher no beka bia ofa na so echi nti ahokyere no zo ho nti mototo asre parents association wa bobo na mombo onzim nti mguda musuhwe ho enyim de za wakan obaba ya aka ho ama we are nipa wuti ninkan wono na ya headmaster panipa ya wotua Atefa Senior High Technical School ano Owura Francis Kumsin Barnes enu achire ana asuafo bi e wo Aztec ene Ahenkan Kasiebo twetwe nkomo nom so ya maame nom yadamase se mu bua yen ewe yadidiem ne nyoma nkitikitim na masan so di sika ba beboa yen na nyoma no so de maamefo ne papafo e droso papa oha de bi wo suku yi muntia ne achichi ne benchayefo bibia embro mo nsra bam yentie asukufo ne bi nso Esan say your toilet no asaying nti. I told her say ye pe bibia aye ye ho ya. Just say ye gina queue. We have to stand in queues before we can visit the place of convenience. And then also our dormitories are filled with bed bags. We are unable to sleep and our fans too, some of them are not working because of that the heat. You see, we are unable to sleep during the night unless we come out of our dormitories. We stay outside for so long before we get back inside. And then by the time we get back into the dormitory, it will be time for us to get back to class. So we are appealing on the Member of Parliament, our MP, and then the NGOs to help us with the toilet facility in building new ones for us so that our teaching and learning will be very effective. Classrooms na ya wono so pa 3 years ago ampacho MP ni by ebe boss my any administration blog no be boss nyina ma kama ba yenwie adwuma ne ti me pese men kanche authorities na wo ho ne se omumbra no mbeboa MP no no mo ye de ontimi mboa school ni ma school ni ye de engineer ne na so na afin so ko classroom ni so a classroom ni so baby bebre wo ho no ma aye mfutro yentimi yusi nti obeba school man so obeba na join other classes no nso mfa emboa yen because teacher for ne ba class a omuntumi nkyere ade esan say yabobom ni nti no omuntumi nkyere yen nti yempa macho yesre mpanifo ne aban ene NGOs ni se omumbra no mbeboa yen se de be yenso teachers for ne kyere ade yenso betimi anyia be yen mpanipa se de omo ni ya hwe omo de omo yema yen no yenso yetimi aye bia ma foforo manu hwam unim kasa Eni awutie ye ayasuafo bi a wonum agentetia ewo entwaso suku ba kwa we mpatam ha Atefa Senior High Technical School na enche ye bia asembi sori wo sinitwafo mienu bi ntam ya wo mu nanso mo di sinitwa achi achepa wo matwa achepa matankuma eni kodon kansan lewin na asem no de siye no ana entewantewa beto wo muntam no akopie court na emu ba akwa bekasa afa asem na akodi court no me benam di njemu abewo epacho anza na no se opepreku atwa opepreku atwa tiweye se preku no opening aduonum 20 ekwa oh don't worry yebema obi ato na yatene bo no so ma na preku gina won say yes nipa to no bo eno anye abo yi wa dosrade kama honam wo no ho na pomuden so eye kama owi a nkonya boni bia e wo no ho eye pig farm kese pa ena nipa na eye na mpreko nso mu ye neat ejimpa to se opese onya mpreko opese otom mpreko koye program bi opese otom mpreko ko chobi de opese odi mpreko no koye bia no bomodi aso ne pig farm kese ebedin sa wo so na mpreko ndudu ope bia no mpacho wo mom to no 20 ko 20 eko ena omo allow some beton obeto ba kwa yontoma obeto mienu yontoma ene modoso na beka bom no matode a no problem enti me pa cho say wani jibi wa frɛ 0244878763 0244878763 Jubilee Hospital so ade
adokitafo ne nurse fo papa na ye adwuma nti ade no sane esitie bia wo mbetu ase de ama 24/7 ye gina so apre wo nkwa de ama wo pe private room ye beje wato won mo bia hu ntwom so bi wo ho female ward male ward ne de keka ho kwada ward nyina so eno nso bi wo ho pharmacy won mo abekwa kwaje waduru oba fa yafu a ANC antenenta no ya na wahwe yie na wakobi etimi abo amakwada no ankwada ne Apollo Hike International tepua ana aponyanya eba ne sa pe ubusa no maame wo so kompuo eba ne sa pe no wankasa maame no na o de hyehyɛ ne yoma bi na de obekom no ya nomfo ne be yom dwumadie do obekom no mo se an anyway na ye na nyo bia wa mo wani anna ho enti ya na wahwe ne ye wa wie no suppose na enta ke no eno so wonom ebe ma won kyerɛkyerɛ ya akwada no benyini prom owura ho no motum say yes clinic san hyehyɛ mu eye clinic wo mo hwɛ ani dental clinic wo mo hwɛ wo sen prapra ho ma te say yi ho ma sen ye fine sini dadem diabetes ne hypertension for so clinic e wo ho no mo hwɛ ayafo canteen wo ho no mu nuane ya the insurance apomden si achiba no girane na so pa ye adwuma ten chese man nuro so insurance bu ba bia be ko insurance nya adwuma so jubli de apomden si achiba ankra di aban dio eye adwuma pa Jubilee Pharmacy nso ka ho amuton nuro nti aduro bia onum bia biko na wonom na asa kɔ na ye ntoma Motivate asa kɔ na ye ntoma omu nuro buafo anapo awia ahomachi asuo mu awia jejereje obekɔ no obekɔ akoto mu abekoto waduro sanse aduro de enka nipadua no ho a to de bia na enioma nkoyi eti omo se omo mpon de bia obekɔ bia wo mu ewo ho na wo behu amachira kwan ye odambo abokwantempo ne so amantra samso ne so frɛ 0244575799 0244575799 ana 0241784645 0241784645 Yantoa ensam no so na wasugusu ya wuti anwume no nsia kan kase ewo Ahenkan FM what wasum papa no for wadwenche fa 0533898915 text message and a WhatsApp ya bekin kan edi amount na no odefo bosum ne de tosudu enan ewo afia mu ena Ghana sinitwani baako a ye fra no mata ankuma odi kodon kansan lewin onu si sinitwani odi ne kopiem ewo koto nini nane so si kodon kansan lewin aye video na wakeka nsem bia dan suban bia dia etia ono mata ankuma no azna no etia no nano na mata ankuma so chese hwe ye ndi oba temu ye ntiti oba ye oba bia ye di ome ye so 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 na denti o de sanyo oba mpo a denti na o fa fon so video si so na udidi obi atem enu nti mata ankuma si da bia se we pande obeja ama na ka de anka kotreva no bo enjo de asem yakopie koto ama making court nso ye hu adwuma pa womzomani abre ho pa na enu na asemi fiti odefo oboso ne de to so du nan ena matankuma ba bonten na o chese o twen se court de na no yiye beba bonten ansa na obi fufuro bia ka na obi fufuro ye bia waye akodu court ne de onya ma ne nkada na obompa ese court enye bibi ema afufuro nso nsua nyansa mfrim enfensuo nyansa enfrim se wiase wana Ghana anum se ye womra azobi edidi obi atema emra no ne ubedi no nyonyo enjon de samna no wonko ade enye wadidi natami anya de obeja no kra obema mra ne na di no nyonyo na no mu bisanze nti lewin be pa ne chewa ode be chena na o se acha kotu awie se kotu nwie ya obepa ne chewo obe ne den yo nya de obefi no kosi se kotu ebewi matankuma ninjire muni say yetwa asem no so but mentwa so ye megidi say emra eye adwuma okrom ha nti mengini say obetumi didi obi atem kwa na wafa wo ho. I think say ye role models are people must learn from us and we must set good examples out there. Nti me hwani court no ebe ya fa ho ba ne be pie mu bia nso mema Ghana fo
aswati. Oh, there be a agro, because it takes years to build a reputation and a brand. Until be to me the agro. I said why the papa crada. Now so who da. Now so why the papa da. On to me and do what and kase o di agro. And na sebi sa adie no ye no. Say I'm emra anye juma. E yesua boni. Sebi nkrofo mu follow ye before say obi abetumi didi obi atem I get away with it. I was saying set good examples because we have the young people coming after us and they are the future leaders of this country. Bibia ebe ye bia no omo besua nti obi bia ye nche omu ni amapa na mo fembu Ghana na Ghana enye den o man papa na Ghana enye o man papa onipa amotini ni oye Ghana sinitwani a watwa sini ache papa na wagedin ewo mata nkoma na motene ne no na nyom tudi ba ko wo kro ha no mo no so to nyom pa ba no to gospel a wo yembe show to nyom pa wo ko social media so yes no ko sexy no ko fine empress gift ya doye mami din sama ba betu dwa kire san se side chicks fo no aba no ebi mutata nkofo okun ho no e wo kare a kire wo mpa se wo ya side chick ya he be ma no lakano nkrani beka se malakabo dede no na wonhwe sika ningum account no mani nso se fe be ma wawari o ana mami tu e ma o motaretare nkofo oku ho fo se dede no wonhwe sika ningum he phone na sai no afre no be ma na mi phone na sai yo sort me no asorto o se kuroma ye hye enti amaya no sonso no bompa ya rade bonyo nyakopon so behwe wonu ayi obi ku ama se beba kwa na ba ye onu so ni kuin odi owo yere kwa na kwaboa no enti osimpa ya na single ladies e wokrom aye single ya titi hei ya bompa nyakopon betime ayi obi ku ama se no mo no chese milk no yidi husika wahu disika ni binyafo nyebo menkwa wo ma no woso wo tu emaya ne fo sai check fo no so woso nya kwa wo ma ni se krimpo beja o enti no enkwa wo ma no nyebo collatam phone na say electricity bill no aso papa kwatua prepaid miniska no farmer cash out anemo so uje hwena kwa wo ma obi kunu dia wa ujejireje wo se asem wo kenya ni bosirem ko e wo bible masi bible sai check fo no na bi wo bible nanso no asasi so wo tufo se wo ye sai check ya hwa no wankwa wo ba fo antelete kwana ko hwim sika ni bi na fagu ho na sika de. If you're such, don't get pregnant for somebody's husband. Our Bible mu bebre o. When you read about Abraham, it's there. But I am saying, enkofu bikun. So when it comes to those things, circumstances that happened, when it comes to marriage, idea will be free say, enfa issue ban and the issue. We don't even pay attention to the problem neighbor. So when Obiba wanna say or be solve our problem na say ni pana wa ba hon. Abompa ye bi woni kukuemu. Ni nyame ehunu mobo. Uba don't come and give birth. Emmawo ana ni penina. Hana, no, ye gidi. Penina, no ye day. Penina, ewu bebre. Owu almost 5. Na ana woye. But the problem is, unya woman ni pana nyame be man ni pakro na wo fra ni boni no oba wo. Men ko hu ko se no. Ko hu ni ye first place ni ye immune system. Immune system just electricity ni koyi. Data ni koyi. Phone na se. Fiura da ne ka wa ye hye. Edwuma ni ho. Iti ebia na wo ba ni pana brabo ni pana boa no. Or your boafo. Some of them are destiny helpers. Buy and wo bebo kota fre ho nkodi. Ankofu kwe. Konkon fia bofa na ka say yo. Na menuma sam na free empress gift so ase mema no nkofu ku mu ya destiny helpers. Tino yasra mu nsuso ye mu ai. Mususo ye mu na awo pa de en wo mamo. We ya futu afri nyame nipa ho. Gospel musicians, gospel singers so empress gift azoye nensam no engofo ngu gengenga we de ko ya no me na den oze aden se na me chese me dwunu wa mente ase o so obi a waware be ma waware
wo ye oba betumi na twempena na wannom no de opa bia demand but enwoma no ti eno ane enwoma no wanwoma no a dia ka na otumi ne ye otumi ne ye because our Bible one go to Bible wo go to one o say Abraham na ne yire nwo from for na buy ti sa nipa no ba no ye side chick no be woman no no wish me mo ne hwa na asefo okay so what you say ti wo say wo Bible mo enti me pa mo chawa ni tia bi ana now be our worry cry. I lost mine, yeah. What's it? If I lost mine. I lost mine. I lost mine, just saying. The area be any no. I am now lost mine. Namely, I lost mine. Sugar daddy, I lost mine. That never can say. Empress gift. As I say, and crones on a kind of forwarding. But you made me harness say, Waka. But ni wosemon wo but ni ba ni obi ku twempna sabi oni ni be hia nam wo bo ho ban bo ho ban na bo ho ban kwale wa wiase nyira ye ne na mi ufi se ya ebebre aso de wo bo ho ban se do beba wo wa mo ho ban ye obeba bo ho ban ye na nim se nkura ni buo mo a ni abo ho ban e family plan e hyewa mo enso ya bo ho ban it's a good advice a good advice. What's it? A good advice. There be no on that kind of so. That's what I was home by. Yay. A good advice. I mean, I don't know. I did be saying so now. The okay so now. Say I should one quite. Obanyum crow ni. I don't American and then a man quite caterpillar be in grandma. Some don't know. And then a casa manco. Nes oyebi. Yay. Oyebi. So do I want for. Don't know ye. Debia o kun debia. And nice on kun kwese only problem. Any problem but any kun ba wo. Ba ni kun spend them out. On show. Mami ti bom. Hey, akura wale bede. Send kun see a politician. Yes, hope sinadaya. So kumo. Laptop. I'm tablets. And you remember tablet 5. It's a cool DB at a very day. Sir, say they can find home, but man, woman, my friend of the Adroya Benny, Fabi Mano, Mani Bindi, the open beyond so jet. Give and take, Debbie, my battle. Yabao. Oko one and never Bruce. Oko one and never. Asma ke dem hwa enkofo be hwe no kunu enkofo be hwe no kunu papa se no kunu su oska enkofo be hwe no kunu pa empress gift on wajan anyum gospel no to on oto on fam form nyum se be betumi ato no ko to bible na de be do kan na amen hana kranya sachi ko tiebe muntu humo kofu kumonje Bible ikuta-nsem. Bible nsem wo so obi a kire mu se ne esiutu no. Ntini abafa ne sa. Well, my yenyina no se ne amfo manfo adwenkyere ba kumienu emra na dwumadi aka ni na nto aso. Eba twa obuase kofi buache. O se ene eye World Water Day. Na wrewo se nso bebiri asese na illegal mining galamsey asese nso awdo bebiri ogana na wrewo papa tita okay min kwa no say Hayford Hasten John Dazi o say ndi ankasa de say John o achim teshiman na mprempren de o hwe ye free ejura ewo Ashanti region. Na all share life. I love the way you guys are reading the news. Keep it up. Here's a kwanya na star Ahenkan Kasiebo osina ni ji ho papa. Enti enko so anya ne sa Hasten John Dazi ninchi eye achim teshiman nanso wo ejura Kumasi Mpotem na all share your message we aba na Kwasi George nso edene de aba se boafo kodwo frempon beba bra yenka boafo kodwo asem ne
ko mensa plateau or see no matter NDC muna ene menka mo message no ebre ni afa nti menka mo message no se efade kan umpa nka no problem ke kenka ma my idea ko mensa plateau ni master plan adwina kentampo openyini 80 muna nyame nhyira mo pa sa bibia mu di achi nyame nhyira na ebre ni afa nti mo fa nchen efia ye ko weekends bibi wo